Kiwakre ka Jainte Hills Autonomous District Council ni de yami ya chongkalany mangor biangki hapo kalama ka Jainte Hills Autonomous District Council Staff Association ko depan man hapchem ka JHADC hi ne daw wampuyo ya katulab sa tin lakhande banai hei wadawan mi sendat UMDC wa ya khamat kaliang percha ka JHADC u awhai Andrew Chulai open sngaw ye kirchan hajrong ini yakhi do tulam hawa kalam hakmat ki wakre ka council ki wapanman yakhi ongu waro cikat tu mju emlang awapi tangwa hagani ka kenti mban sede o ne bha awayo wagani to ko ya chawalai wais ngaw thu ale ka kamram open yo ye emlang o chirup wapi heyato wagani ka yakhi depan kenmu haro wadang ini wadab wad hakador bartelang ke JHADC debu yukliu ya ke executive committee hajrong ki chithi pen kenmu wadab hak ko caka sorkar jela nei benta usu ya ke bha poisa ka council tang wahan la bon sin dapha gile mju m1 yo ki tangwi le ke jubam u awhai Andrew Chulai de sngo haro ya ke executive committee ke JHADC de waong hawalaya chem gi wagi hele mju mit ikular ne ya tho ya tar wa mi nei wa ya chem lang he ya to wa ka bha poisa yong ka council tangwa ka ya chem da kut hi e ko du he di chas ngaw bha we ga ni hi pen yo ko ye kam ke don hi hagani ki yakhi chongkalany mangor ki waya khamat ka Jainte Hills Autonomous District Council Staff Association de pure haro ki ka chithi ka wada yo apadiang ki na ka secretary yang ka executive committee haga khan nyaw tri uniu banai heyato wagani ki yakhi kat kam ipentip u president ka Jainte Hills Autonomous District Council Staff Association u Johnson Porman ongu wahi sakhet da thmu upen man lis ngilenter tang wane daw wa ka executive committee de kular ko wala kamon hapo uniu banai daw perchang penyo ya ketulam kam te ya yakhi daw sange chwa ga session ni staff ni president ginong kamera ni ngane kamu normal program wan office wan heni manopo heni yo ya kanika black yang pi jing chong yang pi teman de kali ni president ong liwa em agitation yo ni kadang chong ang tu hai tai po kamera sao ko kamera ng nga ro yo penyo ya jing em lang yo nga pi jing ato wa kan ni jing ki kat kini gi por kat kini gi snem ding do tulab yang i de bon banai re ngam je em ta lang pi hai wan yang staff asion ini dan Rainis now wow ini di ba kani ka kam yung i ngayo taw ya gi chwalak hakani session wadap ta session buo ka jingali neliang executive committee la kandeli chithi de pha bi to remind you su ka paisa ka share yo i badang bon ka share i to yoy ong i chithi pha ma pha hanrai ong yo reply bidang wi mem reply tangawi pa aja tai mem reply li champi wi tagi he li champi wi tagi to rai tai di chief minister won go rai get jungi lahi ongi lahi katu ani por lahi atasin ong em hi ge minute em hi ge jinga tho ko wa ode san pi ode ong kular te meeting ong pi ko to pelet kata mem man go meeting di charang hi tep nei te livan ju man ga kam ke i he ni rebut brai ga tu wa do tu lopi sao tho ya jing sistem yang pi ro staff dengan liang yang penyo ne wa to wa yin khnang he ni yo penyo ya jing em lang srupi ni pa ha em pressure de yo pia dang de klam chwa chenen chatu poi de ga kam se to ha em pressure liang nga la yin ni yo em ta lang opi yo exert lang i pressure de liang nga la ka leader position la yo ya klami suwa chenen kan lengo pi kat orai pi yang pi staff kan rai kan kam dar chim stinya iga ngayo do po i chonai ta nga ni yin ni to wan chim ko bu ya kan ni gi wan ni office yo am lang sao tho to kam nam yo nga am lang pi ne ni open yo ko support lang yang pi ha ka di station yang pi yo ya ko hok yang i ko da deals di bon prai kat tu ta nga to kan tu pi nga kam ong pi to ile wi kala ni to kali po house tu kasni mena kali po house yo kata kam waro ini pernah waro TPM officers yang i guli be kata share galing handrai mem man nga kat kam ko procedure to chithi to la mem yo reply ko biting la mem ngata minus tang ko bida kamun kami ne be hal air be kami sa pending kat yo kajak kajuk yo kamun yaman la kami dengan liang tentu pi asien yo i staff ro ko bila yo ya ngayo
Habi talang ui curup ikra lang pi yo penyu kini dia sutok yoi ka dekat ikra lang yulti lah kini agitation pi yo man ka sai sa wajab di dai boleh sebut. Dia kelam ha, dia kelam seni. Wa keisihi hapok kajing ilam yang matom kular ke wa usu pendep ya kan ka dius ke yang ilane kat chuyo kat WM hi ka poisa ke yang ha ka state government kerpat ke man wenno ya kan ka jing ki yang pi ha kini liski kama de pen baik pi hapok u nombar tangwa ite kelam i kan ki sithi ko thok kat te me mi habdur ko te khnang yo ya perkhat lang tas nhau ha khot yo win ki member yang i yo wijing pule ya kan ki sithi aku boleh sibon presiden wa pala ya kan ngajing chamlang yang i uman ka singi kunekong yang kan ngajing pen baik ke boleh kat kam ka sithi ko dia ketuka jadmet yang ka khat nhau terik da thok kam ni our president staff association Jain Tehil Autonomous District Council Juai Apang kajing kerpat banwen ya ka staff agitation katkum kapang balakade wahnang bat kum balaya kren bat layarai ha ka meeting kabalalong menta kasengi khatnyo terik nombar arjar pulai ha pedang ki officer bat ki dekot jangka staff association halor kajing temu ban pelong ya ka agitation balai sengi lenter kata nado arpo terik arpo terik nombar arjar pulai hadin malayo ya kajing ikran basani bha nak benta ban wen ya kan ka agitation nakaliang ka office kasnyude ban pensyai ya kamat ikran kumne harum ka meeting ka benekong ka meeting kalapet sngiu ya ka jingburam ya ka executive committee hapo ka jingelam jong usri tambor chiwat kum UCM ka balapen sange no ya ka jing tungkam tungjam banlight na ka jing bon palat kinong tre our staff but banlight na ka jing pasarwa ya ka pisa but hakajo kopor ka isi harankat but ki officers kim shim la shong thai ne shong klikti hanrei kiliale shitom ban bodin ha ka ban yo ya ka share jong ka council na ka state government khanang ban la ban siu tikna ya ka tulop jong kinong tre baro kaba ka executive committee kaladan shisha ka jingtemo ban siu dep ya katulop basa tem bat ya kane layale kat bala ban siu tikna katkum balayo lum bat klem da penserwakai ya kapisa balayo iro ba da ka jingi tre sitam ka executive committee bat kumjuro ka staff association lala ban siu ya katulop kabalasa tem kat hado benai February arjak apulai kabalai ka council kum ba pilayo i batip ba kalong kabaay jing syukri ya upay ba karijantia hi baro away bat kane ka agitation kabala khakha kabakha ka kta bah ya ubabon balang nalor bakan ktaro ya ka jing yo jong ka office ha kiliang kijing lum khajna kabaman kesgi halor kane kijing kibabun bagi departemen ba per ba kipai ba kim ya kendo lada kane ka agitation kan yat be ka of da sesi sen man naliang jong ngala banjuri pi gini kapot Tibet na hado kapor wow so siten umi na thapre gam bajoi panles ni to umane gamte mhoi ongi ma o nga duduk gari umi lewji ngau bha
gani mani chim khelang iki ka yap ke im yong i yong nga yong pi yong semen he ne te daw ye gani ka por hap ikso he ka na du gam bubu gam tu chpau sting ado so sting esene bi tene ong presiden man bapure wi ko pencet ne chithi le tharai das nang tho bika man halas yo bi chi bapure tu no member wi arsen wa itu ke kendon gelas em che bhaga membo giman usu bai ipi katte le negatte wo ong wa ilada pelai ke state government yoloti ne state government daw pelai ke to yosu ipi mem ongi i hapo nombar yosu bai ipi ne ladong i kamte ji mot derat tibu perkhat te hagatu kenten mem thogi lada kermen ke state government pelai i hado no hapo nombar te yosu ipi ne mem ongi man kermen hapo nombar yosu bai ipi gat wo yo ne mathok ede kete kenten dedang ye chong perkhat arsen Duite he kublai sibon.